Broj 1. Reći ću kratko i sažeto koliko. Opuštam se, više ti Bog. Dovedi ženu nekom pravom Srbinu da ti napravi potomke junake Kesića. Jebem ti majku, oca, ženu, decu, ćerku u zagradi ako imaš. Ako nema, neće, to je okej. Fair enough. Ćerku, ako imaš i sve živo što imaš u familiji. Osjećam se spokojno, zahvalan ovim divnim mjestima. Prodao se i on za šaku krvavih dolara. Mora čabulja za leba da zaradi. Nije ni za džabe na platnom spisku finske ambasade. Zašto finske?